ntiwasenya ibitariho. Nta buzima buri muri Kongo. Ntabwo Kongo nakirirwa nyigereranya n'ibindi bihugu. Uyu ni Generali Rankunda wayoboye CNDP yarwanye bikomeye. Inyuma yaho ibibazo byarakomeye, abayobozi mu karere bagize ibyo basobanura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame we ati aba bayobozi ba M23 benshi muri bo mu barwana bavuye muri Uganda aho bari barahungiye nk'impunzi. Byose bituruka ku bibazo bitakemuwe muri 2012 2014. Bose bagiye muri Uganda, abandi bavuye hano ndabibuka umubare wabo bari hagati ya 500 na 600 aho twaba bari bambuwe intwaro zisubizwa guverinoma ya Kongo ku gihe, kandi bari bamaze igihe kinini hano kugeza igihe ibintu byongeye guhinduka, aho bahamagawe kugira ngo bavugane nabo hano, aho twari twarabakiriye mu gihugu kugira ngo baganire mu rwego rwo gukemura ibibazo. Nuko bihagaze ku ruhande rwa politike, ariko ku mirongo y'imbere y'urugamba ho urugamba rurakomeye kandi rurakaze. Gen.Neva we yarubiye, yamaze kohereza abasirikare benshi bagomba kujya kurwana mu buryo budasanzwe. Ni kenshi yagiye yumvikana agira ibyo avuga. Ese imiryango mpuzamahanga ntibona ikibazo? Ndababwira ko byose bigomba kugenda gutya. Hano hari ingaruka zo gukwirakwiza imirwano. Abaturage murabona ibibabaho. Mureba u Rwanda rukomeje ibikorwa mu kindi gihugu by'iterabwoba. Ndabizi ko igihe kizagera barafasha impunzi ntoya. Nagezweho mu karere, reka turebe paji ikomeye yanditseho biri kugenda biba bijyanye n'imirwano ikomeye mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Imirwano ikomeye irakaze kandi irakomeje. Amakuru atugeraho nuko leta zunze ubumwe za Amerika zo zikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo muri aka karere habashe kuba hazamo umutekano, babone uko bakora business zabo zitandukanye. Kugeza ubu bihagaze gute? Nibiki biri kugenda biba? Ese Burundi bukomeje kurwana gute? Turitega iki? Kugeza ubu rero AFC iri gusaba imiryango mpuzamahanga ibintu bikomeye. Ihuriro rya AFC ryanenze bikomeye umuryango mpuzamahanga riwushinja gucejeka mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage benshi, bikaba byarahitanye ubuzima bw'abasivili ndetse bigateza iyimurwa cyasihunga ry'abaturage. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Lawrence Kanyuka yarisohoye ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri 2025, yavuze ko ibi ari umunsi waranzwe n'urugomo. Avuga ko ibi biri kwinjira mu cyiciro gishya cy'intambara nkuko AFC bivuga. Ingabo za leta ya Kongo zifatanyije ndetse zigakorana n'u Burundi bakomeje ibitero bikomeye nkuko Roko Infoma wacu akomeza abitubwira bizamaze guhinduka. Kuko maginga ya bamwe mu baturage n'ubundi bakoreshaga iryo tumanaho mu buryo bwo koherezanya amafaranga ndetse no mu buryo bwo kugenda bahamagarana, kugeza maginga ya byahagaritswe bitewe n'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo yakomeza kugenda yifashisha no kuba yamenya uniyo za FC makumyabiri na gatatu aho zigiye zirereye, none bigatuma n'ubundi umwanzi asa naho abaca muri humye. FC makumyabiri na gatatu rero nyuma y'uko ku munsi w'ejo hiriwe inama y'ikitaraganya mu mujyi wa Goma,
banze yuko iryo tumanaho rigomba kuba rihagaritswe mu gihe kitari cyatangazwa yuko bazongera kuba barifungura. Bityo rero byatumye bamwe mu baturage batangiye kugenda bava mu mujyi wa Rubaya berekeza mu bice n'ubundi byakikije, ndavuga nka za Bihambwe, kuko bamwe mu baturage n'ubundi bakomeje kugenda berekeza za Bihambwe kugira ngo barebe yuko babona itumanaho, kugira ngo barebe ko bagenda bahererekanya uburyo bwa transaction bw'amafaranga. Hagati aho rero Laurence Kanyuka amaze kwandika ubutumwa yego agaragaza ibiri kuba, aho yanditse ati mise à jour sur la guerre généralisée déclenchée par le régiment de Kinshasa le mercredi 25 février 2025. Le régiment de Kinshasa a franchi un niveau sur les violences alicantées, une offensive de avengrer les forces coalisées ont cyase ngenekereje mu Kinyarwanda avuze uti amakuru mashya ku ntambara yatangijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 2026. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwarenze ku rwego rushya rw'urugomo butera bugaba igitero kinini ku ngabo n'ubufatanye bakoresheje indege zitagira abapilote n'imbunda nini kugira ngo zigabe ibitero mu duce dutuwe n'abantu benshi no ku birindiro byacu mu buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Ibitero byafashwe mu buryo bukurikira: saa 9 za mu gitondo ahitwa Rutigita n'Iminembwe, saa 4 n'igice za mu gitondo ahitwa Kazingura mu gace ka Karehe, saa 12 z'umugoroba Irugezi no mu nkengero za Minembwe. Ibi bitero byica abantu barimo gutakaza ubuzima, abaturage benshi barahunga kandi bigateza ikibazo gikomeye cy'ubutabazi. Aha rero Laurence Kanyuka aragaragaza ko urugamba rukomeye rwageze mu bindi bice bitandukanye. Muzi ko kugeza ubu Bwana Kawaya M23 gukora iki ku bijyanye n'izi mbaraga nshyashya zongerewe? Mu by'ukuri M23 yo ikomeje kundiziployinga zimwe mu ntwaro zayo n'ubundi isa naho ikikiza mu mujyi wa Rubaya, kuko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo gahunda yayo ngo nuko yakurukana AVIS mu 23 mu mujyi wa Rubaya kugira ngo ihinjiremo Abanyamerika. Mu by'ukuri igihari kandi kigaragara ibyo ngibyo ntibiri buze gushoboka gusa ko ikintu kiraza kubaho gikomeye ni intambara n'ubundi idahagarara, kuko nk'ubu muri nyamaboko n'ubundi muri teritwari ya Masisi habereye intambara by'umwihariko hagati ya Yose M23 ndetse n'abawazarendo bafatanyije n'ingabo za leta. Kuri ubu ngubu abaturage batangiye kugenda n'ubundi bahunga mu bice n'ubundi bikikije imahanga, kuko abenshi bakomeje kugenda bahunga badafite n'ubundi nibyo bahungana, kuko byakomeje kugenda n'ubundi byamburwa n'abawazarendo. Yego, igihari kandi kigaragara murumva yuko bamwe mu baturage n'ubundi batuye muri Masisi batangiye kugenda n'ubundi bahungabana bitewe n'ibyo bikorwa n'ubundi bikomeje kugenda n'ubundi bigaragara muri icyo gice, kuko mu by'ukuri ntabwo byari bisanzwe kuko n'ubundi bari bamaze iminsi basa naho bafite amahoro n'umutekano. Yego, kandi mu by'ukuri ukabona ko n'ubundi ingabo za abarwanyi b'intare zasarambwe kuri ubu ngubu nabo igihari barasa naho barakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko n'ubundi bakomeza urugamba rwo kugira ngo barebe ko babahora Kisangane ndetse na Katanga, nyuma y'uko byakomeje kugenda n'ubundi bigaragara ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo ko ako gahenge n'ubundi batanze kasinywe iduha hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa. Ikomeje kugenda bigaragara ko leta ya Kinshasa ikomeje kugenda igatera utwatsi. Nabo rero kuri ubu ngubu igihari nuko basa naho bambariye urugamba kugira ngo barebe ko n'ubundi babohoza ibindi bice bigiye bitandukanye, ndetse yewe ari nako bakomeza kurwana n'ubundi bivuye inyuma kugira ngo barebe ko bahasha ibitero bya hato na hato bikomeje kugenda n'ubundi bigabwa mu baturage. Yego, ivyo rero bikwa mu gihe kandi ni makuru akomeye avuga ko General Chiko Chitambwe Jerome uhagarariye ibiro kuru by'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yewe itsinda rikuru ry'abayobozi bakuru n'ingabo mu ruzinduko rw'akazi rwagiriwe mu ntara ya Tanganyika muri ndetse no mu bice byo muri Sud Kivu, Nord Kivu na Chopo mu rwego rwo gusuzuma uko umutekano uhagaze, uko imirwano iri gukomeza ku mirongo y'imbere. Ruzinduko rwari rugamije kubona uko ibintu byifashe ku rugamba, kumva ibibazo abasirikare bari guhura nabyo ku mirongo y'imbere y'urugamba no kureba uko ibikorwa bya gisirikare bigenda, bityo hagafatwa ingamba zikwiye zigamije kongerera ubushobozi imikorere y'ingabo zirwanira ku kurinda ubusugire bw'igihugu
mu bice bitandukanye basuye. General Major Chiko Chitambwe yahuye n'abayobozi b'ingabo ku rwego rw'intara n'uturere, abasirikare bakuru bari ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse n'inzego z'umutekano baganira ku mbogamizi zihari, intambwe imaze guterwa n'ingamba nshya zo gukomeza gutsinda umwanzi. Muri uruzinduko General Chiko Chitambwe yashyikirije cyase yabwiye abasirikare amagambo y'ihumure n'ishimwe rya Perezida Tshisekedi wabashimye ubutwari, umurava n'umurimo ukomeye bakomeje gukora mu guhangana n'ibitero byibasira igihugu. Yabasabye gukomeza kurangwa n'ubunyamwuga, indangagaciro z'igisirikare n'urukundo rw'igihugu mu rwego rwo kugera ku ntsinzi irambye. Yagize ati Perezida wa Repubulika abarabagezaho indamutso zidasanzwe n'ishimwe rikomeye ku bwitange mugaragaza. Umutekano w'igihugu uri mu maboko yanyu kandi igihugu kirabashimira cyane. Abasirikare bagize FARDC bari ku mirongo y'imbere y'urugamba bagaragaje ko batewe imbaraga n'uruzinduko, bavuga ko rubaha icyizere n'umwete wo gukomeza kurwana bashikamye kugeza ku ntsinzi yuzuye. Abayobozi b'ingabo ku rwego rw'intara bagarutse ku ngamba zafashwe zo kongera imikoranire hagati y'imitwe itandukanye, guteza imbere itumanaho no kunoza imiyoborere y'ibikorwa bya gisirikare byose bigamije kurinda abasivili no gusigasira ubutaka bw'igihugu. Uruzinduko rwa General Major Chiko Chitambwe rufatwa nk'intambwe ikomeye gushimangira ubugenzuzi n'imiyoborere ya gisirikare. Ngaho ngukuru bwana kwawe wakomeza. Dukomeje kandi ku makuru akomeje kugenda n'ubundi agarukwaho n'abenshi, nuko kuri ubu ngubu rwose nge nagerageje ndatembera bwana munyamakuru, ngerageza kugera aho isanganya ryabiri ry'iraswa rya Lieutenant Colonel Wiringoma. Yego, mu by'ukuri ahantu yarasiwe n'ubundi hari igikorwa nakwita ko ari igikorwa remezo n'ubundi cyo kugira ngo begereze abaturage n'ubundi banki, kuko harimo hubakwa banki kandi bikagaragara kuko amashusho anje ibyo niburenge n'amaso yanjye nuko iyo banki n'ubundi yasenywe n'amabombe n'ubundi yagendaga aterwa n'iyo drone n'ubundi yaje kubumbariza hariya mu gace ka Rubaya. Bamwe mu baturage rero batuye muri Rubaya n'ubundi uziko abenshi bajya muri kara gace bitewe n'ibikorwa bajyanywe n'ibikorwa by'ubucukuzi bwo mu mayagaciro ndetse n'ubucuruzi bugiye butandukanye. Kuri ubu ngubu abenshi batangiye kugenda bakuramo akabo karenge cyangwa se bazinga ibyabo bava mu mujyi wa Rubaya berekeza mu bindi bice n'ubundi bigiye bitandukanye, kuko n'ubundi bikunze kugenda bigaragara ko isaha ku isaha n'ubundi hakongera hakaba haraswa amabombe agiye atandukanye. Kuri ubu ngubu harabona agiye mpura nabo ngahurira nabo za Kabashumba, bamwe bateze amamoto bigaragara ko bagiye ko batazongera n'ubundi kuba bagaruka n'ubundi mu mujyi wa Rubaya igihe itumanaho ritari ryahagaruka cyangwa se igihe n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagarikiye ibikorwa n'ubundi by'ubushotoranyi by'umwihariko kwarwanyi b'intare za Saramwe. Kuri ubu ngubu abenshi bagiye basa n'aho bava muri icyo gice n'ubundi basa n'aho bagenda. Ikindi gihari gikomeje kugenda kigarukwaho na benshi mu by'ukuri ni ukuba iyicwa rya Lieutenant Colonel Wiringoma bamwe na bamwe ntago bari kurivugaho rumwe. Hari bamwe batangiye kwenda basa n'aho bavuga yuko rwose kuri bamwe biraza gusa naho bibacamo igikuba gikomeye cyane, abandi bakavuga ko bakavuga ko kubera Imana n'ubundi byose biraza gushoboka n'ubundi abarwanyi bose M23 n'ubundi bakareba ko n'ubundi barakomeza kurinda bavansa, bakareba ko basanganira aho umwanzi akomeje kwina n'ubundi aturuka, ndetse yewe abandi bakagaragaza ko mu by'ukuri yishwa rya Lieutenant Colonel Wiringoma riraza gutuma n'ubundi M23 isa naho ngiraza gusa naho itsindwa. Bamwe bakavuga ko yego uriya Colonel Gaceri wari kumwe ndavuga na Lieutenant Colonel Wiringoma, bakavuga ko nawe ngashobora kuba yarakometse, ariko kuri ubu ngubu igihari amakuru nge mpabwa n'ubundi n'intare zasaramye kuri bamwe twabashije kuba twaganira nuko bambye yuko Colonel Gaceri kuri ubu ngubu ari muzima. Bagerageje no kunsobanura ko Colonel Gaceri ari mukuru wa Elasto, ndavuga guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Yego, bavuze ko rwose kwakomeye cyane ko hari rwose ko n'ikibazo yigeze ahura nacyo, kuko hari bamwe bagiye bavuga ko nawe ngashobora kuba yarakomeretse bikomeye
ndetse bavuga ko na General Makenga nawe kwaruko ariko mu by'ukuri siko biri. Ukuri guhari ni ukuhe? Ukuri guhari ngo nuko bakomeye cyane kandi bagikomeje ibikorwa n'ubundi byo kugira ngo bitegure urugamba ndetse no kuba bahasha aho mwanze n'ubundi akomeje kugenda turuka. Naho kubirebana no gucunga umutekano ese ntabwo bafite ko nigomba bashobora kuza kuba basanga bakaba barasa? Erega bwana munyamakuru impamvu kira gikorwa cyabaye kuwa kabiri mu rukerero cyo kuba n'ubundi bazana iradrone ne bamenye ahantu yaturutse. Yego. Mu by'ukuri biravugwa ko ikintu gihari nge ku makuru n'ubundi ngira nagerageje kuba natohoza bamwe mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bajoininga abarwanyi ba FC23 harimo bamwe bagiye batanga amakuru kuko Lieutenant Colonel Wiringoma abenshi muri bo harimo bamwe bagendaga bamucungira umutekano maze Lieutenant Wiringoma bitewe n'uburyo yagendaga abisanzuraho bigatuma n'ubundi bagenda bahana amakuru kandi mu by'ukuri bari abacyanciro b'Abanya-Israeli iyo ubahaye amakuru bahita bamenya aho uherereye ndetse yewe n'uwo muri kumwe ndetse na gahunda ufite bityo bikaba byaratumye n'ubundi basa naho bahita bataka bajya kubombariza n'ubundi ahantu Lieutenant Colonel Wiringoma ahantu yaraherereye. Kuri ubu ngubu rero igihari ibikorwa bihari nuko bamwe mu basirikare bakomeye cyane n'ubundi binare zasarangwe kuri ubu ngubu igihari nuko nabo basa naho baraza gushiraho amabwiriza mashya yo kuba basa naho bagamba. Icyo ngicyo nicyo gihari kandi bakanavuga ko bya bindi byo kuba babona umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho kugira ngo aze abajoininga bazajya bakora ibishoboka byose maze barebe ko bamwikiza cyangwa se barebe ko bamufunga maze nabe yakongera kuba yasubira mu bikorwa by'intare zasaramwe kugeza igihe ubwumvikane n'ubundi bushobora kuba bwaboneka ku mpande zombi. Byagaragaye ko bamwe baza ari abagambanyi. Bamwe akenshi rwose baza ari abagambanyi bikomeye cyane dore ko yewe na bamwe intare zasaramwe zatangaje bamwe inama nge nagiye numva kuko nagiye ntera icyumvirizo hirya no hino bagiye bavuga ko mu by'ukuri baraza gukora ibishoboka byose nabo igihe baherekeje nk'umukuru wabo bagomba kuzajya babambara amatelefone maze bakaza kuzibasubiza igihe n'ubundi bavuye muri operasiyo kugira ngo birinde kuba bagambanirwa cyangwa se haba gutanga amakuru. Yego rwose. Dukomeje rero n'andi makuru bwana akaba yereka dukomoze ku bya Donald J. Trump perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yongeye gushyira intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muzo yahagaritse hirya no hino ku isi. Ari mu ijambo yagejeje ku banyamerika ku itariki 24 z'ukwezi kwa 2026 aho Trump yavuze ko yashoboye kubungabunga umutekano mu gihugu kuva yajya ku butegetsi mu ntangiriro z'umwaka ushize anahagarika intambara 8. Yagize ati nahagaritse intambara 8 muri Cambodia ntibishimishije Cambodia na Thailand, Pakistan n'Ubuhinde. Yashoboraga kuba intambara y'intwaro kirimbuzi. Abantu miliyoni 35 bavuze ko minisitiri w'intebe wa Pakistan yari gupfa iyo ntagoboka. Trump yavuze ko yahagaritse intambara ya Kosovo na Serbia, ya Israel na Irani, ya Kongo n'u Rwanda. Birumvikana ni intambara yo muri Gaza ikomeje ku muvuduko muke kandi iragira ngo nshimire Steve Whitford na Gerard kubw'ubufatanye. Ni mu gerero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zikomeje guhangana bikomeye n'umutwe wa mama ko yaratatu bitandukanye. Rero n'ibyo Donald Trump avuga ari nabyo rero ukaba ugiye gukomeza utubwira ukatujyana ku zindi akisi naho kaduha izindi update ahandi. Rero uretse aho muri ibyo bice watubwiye ahandi kuri ubu hari ihungabana ry'umutekano nihe? Mu by'ukuri bwana munyamakuru tugarutse kuri ibyo Donald Trump yatangaje. Mu by'ukuri Donald Trump arasa naho akomeje kugenda yirengagiza ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ku by'umwihariko muri Kivu zombi kuko by'umwihariko ngendagaruka muri Nord Kivu aho nge mherereye kuko ntabwo nzi bya Kivu y'amajyepfo kuri ubu ngubu. Mu by'ukuri muri Kivu y'amajyaruguru akomeje kugenda hakorwa ibikorwa by'ubushotoranyi kandi bikagaragara ko
leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko yasinye amasezerano i Washington ikumva y'uko mu by'ukuri ibitero n'ubundi yagenda igaba ku barwanyi b'intare za Sarambwe ko n'ubundi ntacyo bivuze ko n'ubundi intare za Sarambwe niyo zakomeza kugenda n'ubundi zigira amahanga y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda isa naho iyica amasezerano n'ubundi ko ntacyo byakora kuko amasezerano n'ubundi basinye yari nayo kujya n'ubundi gucukura ibirombe by'amabuye y'agaciro by'umwihariko mu mujyi wa Rubaya by'umwihariko muri teritware ya Masisi. Kuri ubu ngubu rero igihari mu by'ukuri nuko ikomeje nuko ndavuga leta z'ubumwe za Amerika, ndavuga Donald Trump akomeje kugenda yirengagiza ibyo ngibyo, kandi mu by'ukuri bamwe mu baturage bakomeje kugenda bahasiga ubuzima. Kuri ubu ngubu rero hari bamwe nakomeje kugenda numva bavuga ko mu by'ukuri kuba ari amasezerano yarabaye ariyo byahaye avantage ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi kugira ngo bakomeze kugenda bagaba ibitero bikomeye ku ntare za Sarambwe by'umwihariko muri Rubaya ndetse no mu bindi bice yewe basa naho n'ubundi bashize ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za Amerika. Dukomeje kandi muri akita zigiye zitandukanye nuko kuri ubu ngubu hari imirwano nabashije bamwe babashije kumvira yuko bakomeje kugenda babikurikirana ngo imirwano ikomeje kugenda n'ubundi isatira Warikare, aho kuri ubu ngubu rwose ngo bigaragara ko aba wazarendo ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo ngo biteguye rwose kuba bakwataka kugira ngo barebe ko bahashya abarwanyi bose M23. Yego, dukomeje n'andi makuru ku birebana n'abaturage bahunga bazigoma bari kwakirwa gutyo, kuko dufite amakuru ko hari abari kuva muri Masisi bari kuzigoma. Abaturage bwana munyamakuru bakomeje kugenda bahunga kuri ubu ngubu n'ubundi bakomeje kugenda n'ubundi bakirwa, kuko n'ubundi barimo kugenda bava muri niyo za M23 berekeza n'ubundi muri niyo zabo n'ubundi dore ko aribo bakomeje kugenda n'ubundi bagenzura biriya bice. Kuri ubu ngubu barimo kugenda bakirwa neza, gusa ko igihari abaturage bakomeje kugenda bahunga bava muri Nyamaboko berekeza n'ubundi mu bindi bice bikomeje kugenda bigenzurwa n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo ngabo nibo bakomeje kugenda n'ubundi bahura n'akaga gakomeye. Yego kabaye, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atose yabarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere so ndasabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.